Aye, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, I'm of course, hey. That came like General Guablan man, they got a key linka, Boy Sevens. Then from there, Boy Sevens again, it actually came link very well. Yeah, na Ben Mangan, the president, and also was over Mr. Post. Even then, of course, it like he like a stylist. So we up this time previously I think you wanna General Guablan if you komela Boy Sevens mara makala inge say it's because I guess I wanna bahlangana ne however kasonto of course at the 28th of December at hlanganele ishayelo ngofo Boy Sevens ayi ngosungula this clip ke continue ke yamahlweni. Let's go Mali bonana everyone Mali ishidze mali nikhomeleni ile ini ishidze nirungana hayi nikhomeleni joye muno nikhomeleni ini ishidze leli Absolutely, vanuna vari valelani urine Boy Sevens. Ai ta wina. Ai xi ni vele solo no ta nga khomanga xo vale. Ni ta vaviseka. Mbuti kwihi? Mbuti ni ta yi tisa. Leswi ganamsa ku ri nga ta wa ri nga ta hlomuka mali. Ni ba gani ya. Va nga humesi alla khala vula ku ni khomeleni alla vula ku hey na mpama yana i nga rhunga munhu a nga ku nyika bodlela mali na mali ni khomeleni ni tile ni byele ni fika giya tata na punta i karhi munhu ene ni te nga fiki ni byele ku tata na punta ni ku tata na punta ka n'we ni nge swi koti ku ta na hleka ka n'we i jara kahle jara ni tikele loyi madya swakwe i ta na khomana mbuti mi ti ku tisa mbuti a swi helelani mbuti hi ta yi vona yi le yini Sebenza boy, mfana ka gasa simbi ya mayini a duweka madya swakwe vaseketeri va general bodlela rero bodlela ni hetile bodlela ni humesini na mali ni humesini hi tintswalo ka general se ni khomeleni 2000 ni nyikini a ni lava to huwa vanhu va ka hina gifted vanhu na khensa ti-gift swinene la ka general ni humesini swinene a hi mfundhisi mpfukile before we move over to the next part here, as Master Chinga look, I'm a Makashin Comeron because Pella case I recommend Gamma, you come so I Rabisa General, so Sugar, I Rabisina case, Magasa Resission, Shavin Boy Sevens, Shavin Botlella, and we, Shavulok Shonan, Marlish, evidence, one a tradition Malanchanga or message 2000. Yeah, Shimalan, if we are general, I'm strong, we can take a Mesabandia. Never know come at the Malmal to Tarashan in overall, but I should got looking Comerin. I shall not very Comelan, very good doing Compisogo, Emperor Shade. I could do in she would do when I didn't got section and stuff like that. Joel Janava Fares. That's a point. I'm gonna jump. Hello. I'll go down that zone. Look at him. Look at him. But if this I want, what the love? I'm not jump. You look at them beef. January. You're a Jew. My literally is Madam Will. Mama just over them bomb shooter. I made the road. About the general, it is a reason I'm so committed. So I'm not in what job. Come to me. Hey, I'm not who let the song? The bullet at a bongo, a general, not doing one like a Yala, mea.
a ta bongo boy size swi ni tekaka hi kombela ku rivaleriwa yi tshama na swikhulukhulukhulukhulunyana in general and stuff like that a ta bongo vona andle kahle loko hatla kombela ku khomeriwa vona voko leriya leswi hali swo tirhisa tivirini swo tlhavatlhava swilo ko munhu a jima straight rini KB man KB a ku tsemba KB tani kwani inini exebye va ku loyi loyi a nga na nchumu loyi u ta nyama na tireta u ta tika ni n'wi rhunga ni n'wi seta a rhanga a dya xurha ni ta n'wi rhunga sa ni rhungeliwa yini a ni rhungeliwa yini hayi mi nga endli sweswo a ni rhungiwi ni te ku dyeni la i ninini i xibye i mafoko byo tatyangu ni ta pfuma njhani pfa na ha pfumi va pari na vayodza so hayi mhaka yaleyo tihlanganini yi suse fiya yona boy 7 ku a kha yi chava yi kha yi kombisa ku heyi yi nge hlangana general leswi ni overall kha yi kombisa swona mi nga ma hleketa but hayi mali yi tirha leswi rini swihanani na swo naswona tihlanganini ivi ya susa fiya boy 7 hambiloko a ri in doubt ivi ya swi kota ku va a susa doubt yena va hlangana general swi ti kombisa ku himpela yi n'wi khomerini so hi leswo loko humelela swin'wana swa ha fambisa na general loko a ni vhevhele tshama kha delena hi boy 7 i loko kombisa ku na hi january ya ku tlheleni ko delela loko a tlhelela joni and stuff like that so hayi bamandi i vuyelela ka general swa ti komba ku hayi munhu wa kahle swinene yo zonda ku pfukiwa yo pfukiwa ka ti-case leti loko hi ti languta na valava va ku va kha va rhungiwa vhele i munhu wa kahle in overall loko yi kota ku ndla leswi vona mhaka leyiwa so hi leswo as mi swi tiva ku boy 7 munhu wo delela hayi ku na yin'wana tlipa ha ku delela ku vhele kwale ka page ra yena delela ku mi rhanga phanda na vo single Mr Post a hi pfuleni hi twa ku i rini la boy 7 and stuff like that let's go tinqambi ta van'wina va Mr Post na va Benny Mayengani va Willy a va dumi khale va sola va dumi khale sweswi va Willy tinqambi ta van'wina leti va Benny Mayengani va Mr Post va Willy la a va dumi khale la a swa ha twali swilo swa vona loko ku ri khale a wu to twa ku lomu timovheni sweswi a ni twangi na nchumu na yingisela mara ku hana nchumu mi Willy a ka ha twali nchumu se mi Willy xidumu leya xa va n'wina lexi a hi xi tiva ni khocho a mi dumi khale mi Willy that's why mi endla se nge makumana se mu rilela a ka ha ri na vuqambi mi Willy se ku fiki hina tingwenya-kelengi sweswi by the way no boy 7 artist ya humesa a ni ti ku swi twa lokweni swa yona swa ku yona loko ku ri lava wini yona a yi pfukangi no pfuka no vula yi humesini na yona mara yona swo ha swi twala ku hela complete so yona swo ka yi zangi ngu pfuka no pfuka and stuff like that so yin'wana ti-clips yi nga ku trending swinene mara va ha ri relevant yi nge vuli ku va wini va ha ri relevant yeah then vele khe hetela hi like a stylist ho zi hetela swo hlupha hi hetela some great news because loko se hi ya cheka risimu ra yena ra ni kombela i chuza so hi fika hi kuma ku se ri na 6 million views as you can see kwala la vele famba na J John hi yena a lead vocalist ka the track yena nga dominate hinkwenu ha swi tiva sweswo then papa rona yi nghene kha hi ku njikela ntsena so it's one of the greatest tracks na vasalani va kona la as a producer and stuff like that swi nge yi pfulele ngopfu ni mata ni hlangana na ti-challenge hi mhaka yinani hi mhaka ti-copyright ni ta yi pfulela yi va hansi swinene ku yi nga ende ya layila mara ni xi ri mara mi ta hila yin'wana ti-track xi yi tirhisaka J John loko xi before Benny Mayengani ku ve nge heli sweswi and stuff like that so hi nga vula tani ku congratulations to them without any doubt leyi yona the greatest electro or remix of our time yeah ka generation ya sweswi is the greatest number yi le ku vulavuleni like yi bini
ya ka generation ya hina sweswi hi nga ka yona laha is the greatest remix a ku hava yo tlula yona yi le ku vula leyi na tinambara so hi nga vula tani ku congratulations to them a va tirheni ya ha ri legend ya ha ri ku pusheni swa ku track lesi yi humeni na hina ni ri ka hina vatsonga a yi ze ku 6 million views swa ndla se yi cross oveni track leyiwa koku a ndzi za ni vona proof ya yona but I feel like yi nga va yi cross oveni phela eyi yi le ku pusheni swinene so hi leswo guys ho loko ku ri amukeza mi subscribe ni ta kombela mi click subscribe